dilai along heroin kenep dunlong Aruni phai nerkebani dilai police ahin pen 12 mile po adi Malong ihu metallic piar black sayat agari number kabeda jok khang dun check si kuruk dunlo Laswa hut agari along pen shop home Harui sirap hokkep rahini la pen heroin tamelong ponlo Kado kawe linian bagduji Lahaya hormu kelong ponabang puat tumamen lapuhen lo kecengsi Mr. Lonamai Stephen Tingau ardaing koira nerkep apo amen Lunamai Pausi Stephen arong Khamson PS Senapati District Manipur Lapen adun thu Mr. Wepu Pro Roku Bapu artaing koira ho Apomen H. David Arong Kodom Khabi Maram PS Taubi District Manipur Labangso keton kelang lake alang litum pensi cari pono Inspektor Maubik Brahma OC Bokajan PS SIUB Raju Deora OC Khatkhati PS SIUB Lutfur Rahman OC Dilai PS SIUB Biplab Das ASCOM Ravi Gill of 20B and CRPF CCOY Lapen 1 section CRPF Arisang Hopen Lahai Kene Blong Pon Ahor Muke Navid Karisma APS DYSP Headquarter Karbianglong at Hengnusi Sage Pono News Text Report Malong News Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.